Mibeko ekotambwisa mokili oyo, mibeko ya kimbangu. Mibeko ekotambwisa mokili oyo, mibeko ya kimbangu. Afrika, Amerika, Asie, Europa, Oceanie, boyokanga. Ofongola matoi boyokama loba na ngai kimbangu kyangani, bana boyokanga. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu to silisi eteni ya liboso ya programme na biso pe tokoti na eteni ya mibale. Lelo mokolo monene mokolo molomingo dimanche le 10 janvier 2016 tolandi matei mapesa milibiso na papa révérend Mpezo Zayana. Ye azali motei na école de formation biblique matei mauti na mikanda mibale asili kotangela biso mukanda ya liboso psaume de David 34 versets 8 à 22. Mukanda mibale Exode chapitre 20 versets 1 à 17. Kaka na mukanda ya Exode akei azongi sima na chapitre 17 versets 8 à 14. 8 à 14. Tolandi nabokebi nyonso ndenge atangeli biso mikanda pe ndenge alimboli biso yango mama na likambo tobomba pe tosalela mokolo ya suka tobikisama na biso auti kokomela bana na ye na lingomba na ye mobimba. Mokanda ezali kolobela pe kolendisa mibeko bizaleli ya kitoko esengeli ezala na mondimi nyonso afandi u andimi kofanda na Yerusalemi, ville sainte ya nkamba. Makambo mibeko yango ezali ya sika te pona biso bana bandimi ya papa Simon Kimbangu. Pamba te tata Simon Kimbangu asila kobongisa yango uta 1921 na ebandeli ya mosala na ye pona efandeli malamu kati na Yerusalemi. Lokola mibeko yango etali mboka Yerusalemi mboka bule administration ya ville sainte epesameli mokumba ndingisa na yeme tata mokonzi wa bule pona kofaire appliquer yango etosama na mutu nyonso. Tokosenga ngola matoi pe bolanda yango malamu pe ekamusa bino te tango nyonso tokobanda kozongela yango pe kolobela yango na yango tosengi na bandimi nyonso baye bazali banda bakota na kati ya temple pe avec l'autorisation express du chef spirituel et représentant légal de l'EJ-CSK, sa divinité Simon Kimbangu Kyangani. Nous allons donc vous donner lecture intégrale de sa lettre adressée à tous ses enfants partout où est implantée son église à travers le monde, au comportement et attitude à afficher pour être en ordre avec la ville sainte. Ces dispositions, ces mesures ne nous sont pas totalement
étrangère, car en tant que kimbanguistes avertis, nous les observons et les pratiquons au jour le jour. De suivre attentivement la lecture de la dite lettre et d'ores et déjà, nous attirons votre particulière attention en vous avertissant d'avance que nous reviendrons régulièrement là-dessus les jours à venir. Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu, le chef spirituel représentant légal. Au révérend président délégué des collèges exécutifs nationaux de l'EJCSK, tous. Aux révérends représentants et délégués provinciaux, départementaux de l'EJCSK, tous. Aux révérends pasteurs, responsables des paroisses dans les pays où n'existe pas de collège exécutif national, tous. Aux révérends pasteurs de territoires, de communes, de municipes, de communes, des municipes, des mairies, des secteurs et sections, tous. Aux responsables des mouvements, associations et services spécialisés de l'EJSK, tous. Aux fidèles kimbanguistes, tous. Kwa muda za dibundu mintuadisi myamabundu munansikansi beno baonsono. Kwa muda za dibundu ntuadisi myamabundu munansikansi munabizunga bya binene beno baonso. Kwa muda za dibundu ntuadisi mya fokola munansizozo zilembolo tuaduswa kwa mbuta za dibundu ntuadisi myabizunga bya fyoti ye bya zimbanza bya onsono munansikansi beno ba onso. Kwa mbuta za dibundu ntuadisi myabimvuka bya minkwikizi binjimbidi ye bisalu beno ba onsono. Kwa minkwikizi mya dibundu dia kimbangiste beno baonsono. Objet, comportement et attitude à afficher pour être en ordre avec la ville sainte de Nkamba. Ngudiansamu, kalulu yefuka bifueni mukala wasikila mumbanza ya nlongo Yerusalemi diampa. Révérends et chers enfants, au nom de la Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, je vous adresse mes salutations paternelles et vous félicite de votre abnégation, de votre volonté, de votre contribution sans faille et surtout de votre détermination aux travaux de construction de la ville sainte, d'Nkamba, Nouvelle-Jérusalem et en particulier du musée Papa Simon Kimbangu. Batata mintuadisi yebana bami. Mkumbu tatu zanlongo se mwana yemwanda velela. Lutambula mavimpi mazola yengemba matukidi kwa mono weno se mumfumu yengena wayangalala mumona kikesa. Luzolo, lusalusu, luabiza, yelundata lweno, biluta songa, munabisalu bya ndungulu, ambanza ya nlongo, Nkamba, Yerusalemi, diampa, yesungula, ndungulu anzo, andundulu akinkulu, kia tata Simoni Kimbangu. Mes chers enfants, je voudrais ici attirer l'attention particulière de chaque fidèle kimbanguiste responsable pour que vous puissiez lire minutieusement et comprendre la dimension spirituelle des messages prophétiques
et recommandations divines que Papa Simon Kimbangu avait reçues de son Seigneur Jésus-Christ pour que notre corps spirituel et physique puisse être disposé à servir Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bana bame, ikululombele, beno baonso no tuka minkwikizi, ye mintua disi miadi bundu dia tata Simon Kimbangu, luatoma kundanda ye kumvisa mukatikia sonokiki nzolele kulusonga nene ye umpwenya wansamu miabikulua kwa tata Simon Kimbangu ye lutumu bonso buka tambudila kwa mfumu wetu Yesu Kristo mpasivo nitu zetu fuka ya kinitu ye ya kimwanda biakala biakuba mamusadila nzambi wa sedieto mwana ye mwanda velela. Tout au début de son ministère en 1921, Papa Simon Kimbangu prophétisa et annonça la sainteté de la ville sainte d'Nkamba, la particularité de son église qui est l'église du Saint-Esprit, Notre Seigneur Jésus-Christ avait dit que la ville sainte d'Nkamba devenait désormais la nouvelle Jérusalem. Et, comme dans l'ancien Jérusalem, elle accueillerait les nations du monde entier, sans discrimination de race, de langue ou de religion. Munamvu wafunda di mosi nkamavua ye makumole ye mosi. 1921, Tata Simon Kimbangu muna mbantukulu asalukiani wa bikula ye wasamuna nsamu wa bundlongo wa mbanza velela inkamba ye bua dibundu ya mbeve anlongo mfumu eto Yesu Kristo wazaisa diakavo mbanza velela nkamba yikitukidi tuka munatandukina Yerusalemi diamba yebonso budia kadila muna Yerusalemi diankulu sikatambula makanda yezindinga batuka muna konso konko ya yanza kondwa kwa kabula mindele yebandombe makanda ye zindinga ye mabundu. C'est comme cela que Papa Simon Kimbangu avait préparé ses fidèles, ses contemporains, pour qu'ils puissent se conformer au règlement, à la tradition, aux principes inaliénables et aux lois divines qui régissent la terre sainte d'Nkamba, Exode 3, verset 5, afin d'y trouver le salut de leur âme. Ngeti kulubambula pardon mudiodio Tata Simoni Kimbangu wasikidisa nkangwani yezimbandu zau mulanda yesadila nsikulusu kisinsi kinkulu kya kondwa mpasi batambula mpuluzu amiela miaou. Conformément à sa doctrine, l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu, dite Église kimbanguiste, fondée en Kamba le 6 avril 1921, est une église chrétienne, africaine, d'origine congolaise, aujourd'hui universelle, fondée sur la non-violence et apolitique. Elle institue que tout kimbanguiste, partout où il se trouve, doit, ainsi que l'avait dit Papa Simon Kimbangu en 1921, observer et appliquer les 10 commandements de Dieu et respecter
l'autorité étatique établie, ainsi que les lois du pays, car toute autorité vient de Dieu. Romains 13, versets 1 à 2. Landila longo evo nsiku miandiatu sulu adibundu dieto doctrine eto dibundu dia mfumo wetu Yesu Kristo vabanza kwa ntumwani ya sikisiki tata Simoni Kimbangu dibokolo mkumbu église kimbangiste dia Bantika le 6 avril 1921 yidibundu dia Kristo mukati kwa Afrika yedina yesina munsi ya Kongo dia kati wunu di yalangene munza ya mvimba idibundu kadizolanga mianguko yekaditalanga mambu matadi di politike ko dibundu dieto disiki disanga kwa konso nlandi watata Simo Kimbangu konso fuluka vuende bonso boavo watata Simo Kimbangu muna 1921 kalunda kakala yevangila nsiku 10 ni tata nzambi yezitisa kimfumu kya luyalu kya nsi yoyo twena nsi eto yensiku nyansi kadiki mfumu kya onsono kwa tata nzambi kitukanga. Ainsi, je vous rappelle la tradition, la coutume, la doctrine kimbangiste, les lois, règlements nous légués par Papa Simo Kimbangu et répétés par nos trois papas, Papa Kisolokele Lukelo Charles, Papa Dialungana Kiangani Salomon et Papa Diangenda Kuntima Joseph, afin qu'ils deviennent pour nous un devoir sacré, nous permettant de demeurer résolument sur la ligne de conduite qui doit nous amener vers Papa Simo Kimbangu, le Saint-Esprit. Psaume 78, versets 1 à 7. Ngeti kulubambula moyo mumina nsiku yeki nkulu kia tusisila tata Simo Kimbangu yibiobio batata banlongo Papa Kisolokele Lukelo Charles, Papa Dialungana Kiangani Salomon ye Papa Diangenda Kuntima Joseph bakutu bambu dingi moyo mpasivo twa yukwa bio bia kituka kalulu bia nlongo mpasi bia tusadisa mulembo tengama yesikila kaka munanzila ya nlongo yina yifeti kutulua kisa kwa yani kibeni tata Simoni Kimbangu wa Mwanda Velela. Mes chers enfants, je vous demande de vous conformer aux orientations, aux lois et règlements ci-après énumérés pour que nous puissions être en ordre avec les principes, les règles, la tradition, la coutume, la doctrine et les lois de la ville sainte de Nkamba tels qu'ils avaient été définis depuis 1921. Matthieu 5, versets 34 à 35, Psaume 48, versets 1 à 2. Bana bame yikululombele lwa diatila mulutumu lwa sikila mumina yeminsiku bonso bwena ndandani amiau mpasivo lwa kala bazikuka munansiku mina fuka kalulu kinkulu mavanga yendiatwilu mumbanza ya nlongo Nkamba bonso buna dia siku duswa muna 1921 nsiku. Dès l'arrivée à l'entrée de la cité sainte de Nkamba, Nouvelle Jérusalem, il faut
obligatoirement se dessécher devant le poste des surveillants. Exode 3, verset 5. Bulueki vanankotolo ambanza ya nlongo nkamba Yerusalemu diamba muntu wa wonsolo kafotivula nsampatuzani mumalu vanantwala nzo a kisalu a miyingidi mutu nyonso soki akomi na nkamba mboka bule Yerusalemu ya sika esengeli na ye alongola basapatu kuna na poste 1 liboso ya ba surveillant. Demeurer déchaussé pendant tout le séjour à la cité sainte. Mundu waonsono kolokena mukati kwa nkamba kalendi vuata nsampatu mumaluko. Tango mobimba oyo ofandi na mboka bule okoki kozala na sapatu na makolo te. Ne pas faire du bruit, ne pas crier et ne pas siffler dans la cité sainte. Mumbanza ya nlongo kamusiuluanga mazuko kabavovanga ndinga andako yekaba sikanga mioziko. Awa na mboka bule tokotiaka makelele te, tokolobaka na mongongo makasi to mulai te, pe tokobetaka basifle te. Ne pas cracher ni jeter de la salive sur le sol de la ville sainte. Mumbanza ya nlongo kamulobuluanga mante yevokololo ko yempe mvindu ya onso ya nitu masuba pe doti ifweti loswa kaka muna bifulu bina bya kubukwa mukati kwa mbanza ya nlongo awa kati na Yerusalemu na colline sacrée tobwakaka soi te pe tobwakaka krasha te to pe salte nyuso ya nzoto yango esengeli kotia yango na bisika biye bibongisama awa na kati ya mboka bule. On ne fume pas ni cigarette ni chanvre. On ne consomme pas d'alcool ni de drogue et il est interdit d'en vendre sur toute l'étendue de la ville sainte de Nkamba. Mumbanza ya nlongo kamunwinuanga nsunga sikaliti yevodiamba ko kamunwinuanga yevotekolwa malavu mankolwa yevo konso lekwa kiankolwa ko awa na kati ya Yerusalemu. Tomelaka cigarette te, tomelaka diamba te, pe tomelaka masanga nyuso oyo elangwisaka te, pe tokoki koteka yango kati na mboka eye te. Il est interdit de se quereller ni de se battre dans la ville sainte. Ceux qui se battent et se font expulser sur le champ. Mumbanza ya nlongo kamuzonzuluanga yevonuanako. Muntu waonso buidi mukubu dedio uvai kuswanga mukamba munanzaki za onso. Awa na mboka bule. Awa na mboka bule toswanaka te, tobundaka te, oyo nyuso akwei na mbeba ena
bakobimisaka ye immédiatement. Il est interdit de jeter des immondices sur le sol de la cité sainte. Mumbanza ya ndongo kamutubuanga matiti yovupapela vantotoko awa kati na mboka bule tubwaka kamatiti to papier na mabele te mabele ya mboka et sainte. Les hommes ne doivent pas se couvrir la tête d'un chapeau dans la cité sainte. Mumbanza ya ndongo batata kabavuatanga mbuko awa kati na Yerusalemi batata bakoki kozipa mituna bango na ekoti te to tokoki kolataka ekoti te. Ne pas exulter de joie en plein temple. Mukati kwanzo anzambi kabasanga biyeke ko awa na kati na temple tokoki ko exploser de joie te tokoki ko lakisa esengo na biso te ndakisa tozali libanda. Il est recommandé d'observer les heures de prière à la cité sainte. Daniel 6, verset 10. Mumbanza ya ndongo dia siku duswa muzitisa ndango za onsono za bisambu. Awa na mboka bule babeta sete to respecte bangonga inso ya lo sambo. 10 heures, 12 heures, 15 heures, 18 heures, 22 heures, 24 heures, 3 heures, pe bongo na bongo. Ne pas couper des arbres ou des branches d'arbres frais. Mumbanza ya ndongo kamuzengwanga nti wa mazako awa na Yerusalemi bakokataka nzete ya mai te. Ne pas courir dans la cité sainte. Mumbanza ndongo kamuzio kuanga ndinuko awa kati na Yerusalemi na colline sacrée tokoki kokimaka mbangu te. Ne pas circuler à vélo dans la cité sainte. Mumbanza ya ndongo kamuzio kuanga ndinuko donc mukati kwa Yerusalemi mumbanza ya ndongo kaba mantanga mubisikaleti evo mveloko. Donc awa na Yerusalemi tokoki ko mataka na vélo ou bien bicyclette T. 14. La traversée de la zone comprise entre les tribunes d'honneur, le mausolée, l'éminanciature et la résidence du chef spirituel et représentant légal est strictement interdite aux motos et véhicules privés. Mumbanza ya ndongo makumbi ye bisikaleti bya tia bya nzenza bya kanukunwa muyokela mufulu ebi tukabanzala kidia tuluanga defile yensinsani kunimanzo anzambi mbela kinlongo ye ntwala nzo atata mfumwa nlongo mfumwa dibundu awa kati na Yerusalemi bakamilio pe babicyclette to bamoto epekisami na koleka na bisika biye esika tokosalelaka défilé ou bien nsinsani na sima ya ndako ya nzambe to pe pembeni ya kinlongo pe liboso ya ndako ya tata mfumwa nlongo mokonzi ya lingomba. 15. Ne pas cueillir
des fruits sans autorisation. Mumbanza ya Ndongo kamu koluanga mbutu zanti kondwa kwa luveko awa na Yerusalemi toko bukaka bambuma ya banzete sans permission te. Ne pas pratiquer le métier de guérisseur ni de devin dans la ville sainte d'Nkamba. Deutéronome 18, 10, 11. Lévitique 19, 31 et 26 à 27. Mumbanza ya Ndongo kamusadi luanga kinganga yevo bukila mukisinsi yevo sadila kibikudiko awa na Yerusalemi. Bako salaka kinganga kisite bako bikolaka makambote tope kozala donc mbikudi et pekisami makas. Et sur l'étendue de la cité sainte en dehors des cuisines officielles de l'église. Ndongo kamula luanga bizungunzungu tulwa maziku mpamba na bikuku ya bifulu bina ya sidisa dibundu awa kati na Yerusalemi tokoki kokabola cuisine te tokoki lamba séparément te kokisa bipai nyonso kaka na kuku ye bisila kobongisama na lingomba. Ne pas accéder dans le mausolée avec des objets quelconques. Mukilongo mukotuanga yelekwa tango tobongani tokende kobonga na mausolée tokoki komema eloko mokote. À l'intérieur comme à l'extérieur du mausolée, il est recommandé de ne toucher rien, notamment aux fleurs. Mukati yevokumbazi akinlongo ya kanukwa simba mvuma yevokonso kati pelibanda ya mausolée pekisami ko simba loko nyonso, surtout bafleur tope eloko nyonso oyo ezami kati mausolée. Des études de recueillement permanentes dans le mausolée. Mukati kwa kinlongo muntu wa onso kafuki kukiyala kukibomba yevoka fuka kati na mausolée tono esengeli azala na discipline na limenia. Après l'honneur du soir, au chef rituel, les hommes et les femmes ne doivent plus être ensemble. Kunimanzitu nkokila ya tata mfumu wa Ndongo bakento ye basala kabalendi kaladiaka fuluki mosiko sima ya honneur ya tata mokozi wa bule kwa tata pe mozi sengeli la lisu esika moko te babilolo mibali epai basi et à la cité sainte, il n'y a pas de marché, c'est-à-dire ne pas vendre ni acheter dans la cité sainte. Mumbanza ya Ndongo kamutekwanga yevumbu kati na Yerusalemi. Eka pe tosomba te. Mes chers enfants, depuis 1921, il est strictement interdit de tirer une photo en bas de Papa Simon Kimbangu lui-même, de sa femme, de ses 3 enfants. Il fallait une autorisation
préalable. C'est pourquoi, depuis 1960, notre avait appliqué cette rigueur en défendant ceux qui m'existent de tirer des photos, d'effectuer des reportages avec caméra et vidéo sur la famille, sur la cité sainte de Nkamba, Nouvelle Jérusalem. Quiconque voudrait tirer des photos ou effectuer un reportage filmé doit avant tout filmage, obtenir l'autorisation du service de presse et information Mbangis. Banabame, tuka mvu wafunda dimosi nkamavu mole yemosi 1921 diaskanuku mukanga evo ebola photo ye bifwa nuswa image tata Simoni Kimbangu yemosi nkani yevo bana bani batatu kondo kwa luvi idiao tuka mvua nkamavuwa ye makuma samba masemeto tatu masisa nsiku owo dibundu diamva nsiku owo basiami owo tuka bakento bana bau ye longo nkamba Yerusalemu dimpa udiodio kundi levanga fuka kekyo kafwete bakante ve lwa bobo batalanga e batwa disanga kekyo landila nsikulusu za ibundu bangayi da 1921 maki était mutu mokote akoki kozwa photo to image ya nzoto ya tata Simoni Kimbangu Yemei mwasi na ye molongani na ye to pe bana na ye misatu soki ozwi permission te na yango kobanda 1960 batata na biso babetaka fete na mobeko eye na lingomba mobimba mobeko eye elendisaki bango batata na biso banzoto batata na biso basi na bango kati na mboka Yerusalemu Nkamba Yerusalemu ya sika mboka bule na yo oyo nyonso alingi kosalela, c'est-à-dire ko pratiquer ezali ena kozwa ba photo esengeli azwa liboso ndingisa ya bayeba kotambwisaka la eye, c'est-à-dire service ya presse mbangiste. Avant de prendre le pain sacré à Sima Mpumbu, il faut prendre des dispositions préalables, notamment vous lavez d'abord ailleurs avec ou sans savon, et il faut être donc propre physiquement avant de venir à la source bénite. Kuna mazama ntambu kaba yobilanga mwasiko vuata kupe kianda mubatata kaba yobilanga musabuniko voiba kendo baputi vuatanga binkutu bya njulumuna jip yevo nlele ufwetangulwa munsinga yekitambala kilendi kondwa ko kuna mtu na mai ya ntambu oyo tobengi sima, mai ya sima moto nyonso esengeli liboso ete akende kosokola kuna esengeli akende kosokola d'abord na mai mosusu pona basi esengeli na bango kolata bilamba ya milai jupe ou bien robe elamba esengeli
akangango na singa pekitambala ekoki kozala te na mutu. Il est interdit d'étaler les linges lavés sur l'étendue de la cité sainte, le faire en dehors de la cité sainte. Mumba ya mlongo vya kanu kunwa muyane kan lele yevomvuatu nyamaza awa na mboka bule e pekisami kotanda bilamba ya mai na de. « 25e commandement, 25e mesure. Avant de prendre le bain sacré à Sima ou Mpumbu, il faut prendre les dispositions préalables, notamment, vous l'avez d'abord ailleurs, avec ou sans savon, et il faut être donc propre physiquement avant de venir à la source bénite. Mungyobodolo kumaza mansambu yevo Sima muntu wa onsono kafotiteka kwenda sukula nitu ani bukaviengele ibosika kwenda yubila kumaza mansambu pona kosokola na mai ya nsambu mutu nyonso esengeli akende kosokola liboso epai mosusu na savon ou na savon te tango akomi propre nde akei kosokola na mai ya nsambu. Asima ou Mpumbu, c'est-à-dire à la source bénite, il est strictement interdit d'utiliser du savon, ni de se laver, ni les hommes doivent utiliser une longue culotte. Kuna mazamansambu, kabayobilanga muasiko, vuata kupe kianda, mubatata, kabayobilanga musabuniko, voiba kento, bafoti vuatanga, binkutu biangiulu munu, jip robe, yevo nlele ufwete kangulua muntulu. Dona maya nsambu, toko sokolaka bolumbu te, toko lataka, pona batata, kiloti ya molai, pe pona ba mama, esengeli balata, robe ya molai, to jip, pe elamba esengeli bakangango, na tolo, na singa. Il est interdit d'étaler les linges lavés sur l'étendue de la cité sainte, le faire en dehors de la cité sainte. Kuna maza mansambu, mumbanza ya mlongo, diakanu kunua muyani kan lele yevo mvuatu nyamaza awa na cité sainte et pekisami kotanda bilamba oyo touti kosokola na mai. À la cité sainte de Nkamba, Nouvelle-Jérusalem, les constructions privées sont strictement interdites. Mumbanza ya nlongo kabatunganga no kitungi ko awa na mboka bule bakotonga kabandako na désordre te. Je voudrais ici attirer l'attention de tout le monde, puisque tous nous comprenons que la ville sainte de Nkamba n'est pas n'importe quel lotissement. Les règles divines et orientations spirituelles pour la future construction de la ville sainte de Nkamba sont tout à fait particulières. Il n'a jamais été autorisé à un kimbanguiste ou à un sympathisant kimbanguiste de construire n'importe où et n'importe comment. Parce qu'il existe certains endroits restés secrets depuis 1921 et que seul le chef spirituel connaît et a l'orientation spirituelle par son pouvoir discrétionnaire. Nzolele kulusikidisa diaka kadi beto baonso no tutomene dioza yavo mbanza yiyi yena ya nlongo kansi kabonso kimbala zoleleko mina nsiku yensiku dusu mina nsiku yensiku lusu zaki mwanda muntungulu ya mbanza ya nlongo Nkamba wembiso banso to yebi ete mboka oyo ya Yerusalemi
ezali mboka ya bule kasi ezali mboka ya désordre te. Mibeko pe ba instruction nyonso ya molimo ya botongi mboka ya Yerusalemi ezali na likeseni. Dia sikudu suwa tuka kwa minkwikizi mintondi ye mindembi kwikila mutunga kitungi kondwa kwa baka luve kwa mfumu anlongo kadivena yebifulu bia bingi bia nlongo tuka muna mvua funda dimosi nkama ye makumole ye mosi bilembolo zayakana kwa bantu biakini maswe kama manlongo mayani kibeni tata mfumua nlongo bongsamaki ete biso bandimi elobamaki ete biso bandimi basympathisant pe baye nanu bandimelite kotonga na désordre te sans tozwa permission epai ya tata mokonzi wa bule pamba te ezali na bisika ya mapamboli oyo kobanda 1921 bisika ya bilembo oyo bato mingi bayite ezali secret ya yeme tata mokonzi wa bule modiodio ntangu ifweni musikidisa nsamuwo yekatula zinzo za tungwa muna bifulu bya nsilulu tango ekoki pona kolongola bandako nyonso oyo batongaki na bisika ya bilembo ikuma dilombolo kwa konso nduna watunga nzo munkamba kenda kisenzeka ye kisoni kisa kuna nzo ya kisalu ya tata David esengani na mutu nyonso oyo atongaki ndako awa na nkamba akende komilakisa pe mikomisa na bureau ya tata de la ville mpasivo musungwa landila ntungulu yamba ya musungu kwa landila ntungulu yamba ya mbanza ya nlongo poete ba lakisa biso ndenge tokoki kotonga awa na mbanza kolanda plan cadastral ya sika ya mboka bule kadi monaka yoyo plan ya ntungulu ya mbanza yiyi ya kivanunwa kwa yani kibeni tata Simoni Kimbangu Fumadibundu dia Kimbangiste tuka muna 1921 pamba te plan ya botongi Yerusalemi ya sika esiye ni pesamela na yeme tata Simoni Kimbangu mokonzi ya bule kobanda mobu mwa 1921. Le séjour du pèlerin est limité dans le temps et dans l'espace et est réglementé par les lois et règlements de la ville sainte. Le pèlerin ou celui qui est venu travailler doit se faire enregistrer auprès des services de la ville sainte pour son identification. Bilumbu bia mvwandulu bia konsonduna tombokele munkamba biena bia zengwa ye siku dusua landila mina yen siku nyambanza ya nlongo konsonduna tombokele mumbanza ya nlongo mutuku dia bisalu kafoti teka kukisunzula kwa mintua disimi ya bisalu munkamba mpasivo kasonama ye kazayakana mikolo ya kofanda awa na nkamba pona baye banso ba mati awa na Yerusalemi ezali limité kobanda mibeko ya mboka kolanda mibeko ya mboka bule oyo nyonso amati na Yerusalemi mboka bule pona misala esengeli amilakisa na batambolisi ya misala na mbanza po ete akomisa kombo na ye pe ayebana ndakisa depuis
À titre d'exemple, depuis 1921 jusqu'aux années 1960, quand quelqu'un monte en Kamba pour la prière, une fois béni par Papa Simon Kimbangu lui-même ou par le sacrificateur, il repartait le jour même ou le jour suivant. Je vous rappelle ici le principe de la foi. On n'a pas besoin de recevoir la bénédiction à répétition. C'est la loi que l'on porte et c'est la foi que l'on porte et que l'on manifeste qui fait que les prières et les demandes à Dieu aboutissent et donnent des résultats attendus. Ndakisa Bonso Tuka muna 1921 nateye mu 1960 avo muntu tombokele munkamba mubaka lusaku munu tuka muyani kibeni tata Simoni Kimbangu yevo kwa batata yevo bamama nsadisi kafoti vutuka mulumbu kyokyo kaka yevo kyokyo kilanda yikulu bambudi mtima mukala ye minu vo lusaku munu kalubakuanga baka ye vutukilako minu kyaku kikuvuluza intambula utambula luvuvamu kobanda 1921 kino 1960 soki mutu amati na Yerusalemi pona koluka mapamboli ezala epai ya yeme tata Simon Kimbangu ou epai ya batata basalisi basacrificateur mutu yango esengeli azonga esika autaki kaka na mokolo wana to na mokolo elandi yango wana nazali korapele na bino ete mapamboli bazwaka yango mbala na mbala te kondima na yo nde yango ekobikisa yo pe ozwa limeni pe ozwa kimia nduna wizi di mudiambudia kisalu bukamanisi yevo kisalu bukimanisi vutukidi kuna katuka oyo aye awa na Yerusalemi na ntina na misala soki misala esili ou alors soki asilisi misala esengeli azonga esika autaki. La personne qui veut habiter Nkamba volontairement doit être porteuse d'un document officiel de l'autorité ecclésiastique habilité du lieu de sa provenance pour en justifier la raison. Comme ndio nazolele vuanda mvimba kunkamba kafote kala yekimbangi kiasikila kisalulu kwa ntwadisi una wasolwa ye wasikila vanafulu kikasambilanga kuna kukavuandanga yetuku dikizi vuandila mvimba mumbanza ya nlongo Nkamba oyo nyonso alingiko yako fanda libela awa na Nkamba esengeli azala na kimbangi ya solo oyo ezali sini etiami loboko na batambulisi esika auti esika ye akosambilaka esika ye akofandaka pe azala na motif ya solo oyo ayei kofandela libela awa na Yerusalemi mboka bule. Depuis 1921, un vrai kimbangiste, homme, femme, enfant, en groupe, en association, chorale, mouvement ou individuellement, qui veut monter à Nkamba doit prendre un certain nombre de dispositions préliminaires, élémentaires, qui ont trait au transport, à la restauration et au logement, conformément à la doctrine, à la tradition et à la coutume kimbangiste. Il doit donc se préparer en conséquence, c'est-à-dire il doit prévoir son billet aller-retour, sa nourriture, et comme pour les Juifs dans l'ancienne Jérusalem, monter à Jérusalem avec les offrandes pour aller chercher la bénédiction et construire l'ancienne Jérusalem. De même, un fidèle kimbangiste qui monte en Kamba, Nouvelle Jérusalem, amène ses offrandes. Il doit également prendre ses dispositions pour son logement en Kamba. Comme à l'époque des années 60,
jusqu'aux années 2000. Les kimbanguistes en Kamba ne se faisaient pas loger. Ils amenaient chacun sa natte, sa couverture et ses draps. Mais depuis un certain temps, les kimbanguistes font le contraire de ce qui avait été dit en 1921 et relayé par nos trois papas. Nous ne respectons pas la prophétie de Papa Simon Kimbangu et les recommandations de nos trois papas. Nous commençons à dormir dans des maisons prophétiques. Il faut donc que les kimbanguistes puissent continuer de dormir dans les maisons prophétiques, que l'église kimbanguiste, les mouvements, associations et services spécialisés construisent sur demande de nos trois papas et de son éminence, Papa Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel et représentant légal. Car ces maisons sont construites parce qu'en 1921, Papa Simon Kimbangu avait demandé aux kimbanguistes, aux sympathisants et à ses contemporains de construire des maisons, de se préparer car ils allaient recevoir les nations du monde entier ici en Kamba, Nouvelle-Jérusalem. Ce sont donc des maisons prophétiques qui ont une fonction spécifique, celle de loger les étrangers non kimbanguistes venant des quatre coins du monde. Cette façon de faire et de raisonner a pour conséquence de la désobéissance qui va engendrer le désordre, cause de beaucoup de retard dans l'accomplissement des promesses divines, Bilaka, qui vont de plus en plus nous échapper. Car nous ne respectons pas les règles spirituelles. Il est donc interdit aux kimbanguistes de dormir dans ces maisons-là. Les kimbanguistes doivent laisser ces maisons libres et les entretenir pour l'accomplissement des promesses. C'est ainsi qu'il était décrété que tout kimbanguiste qui construit une maison dans la ville sainte de Nkamba ou ailleurs est tenu de prévoir une chambre qu'il consacre à Dieu en la mettant à disposition du chef spirituel et représentant légal pour y loger ses visiteurs. Tout cas, en 1921, Munkwikizi wa Kedika, wa Kimbangiste, Tata, Mama, Mwana, Yevo Kimvuka, Kiabantu, Yevo Mingimbidi, Yevo Yanimosi, Bukazolele Tombuka, Kunkamba, Kalendi, Tokanasa, Dibunduko, Kansika Fotekala, Yenkuba Manu, Yakeleka, Munsamu, Isiavo Kafotikala, Yenkuba Manu, Zayani, Mosi. Kobanda 1921, Mondimi ya solo ya kimbangiste, tata, mama, mwana, tope groupe ya bato, bayembi, to yomoko, tango olingi ko matana Yerusalemi, okoki ko luka mindondo na lingomba te, kasi esengeli ozala na kobongama ya solo na ntina ete olingi komata na Yerusalemi. Elingi elakisa ete esengeli ozala na préparation ya malamu ya yomoko. Munkwikizi ku Yerusalemi kabakuizanga moko mambamba ko. Munkwikizi unatanga nkayulu yekima kiandia kwa tata nzambi mudia ntungulu ye ndikulu ankangu wa banzenza utombokanga mu Yerusalemi. Mondimi oyo alingi komata na Yerusalemi ayaka maboko pamba te. Mondimi esengeli amema don eloko oyo asengeli kopesa na tata nzambe pona koleisa bato bayeba komataka na Yerusalemi pona botongi Yerusalemi pe bapaya nyonso bayeba komataka na Yerusalemi. Mudiodio mumomo matadidi ndekolo tuka mu 1921 nzenza yisosuluanga fulu kiandeka yoyo yevo fulu kiandila yoyo kia yevo kia mvuandila kandondo wena mudibundu ko
kadi nzozozo zitunganga dibundu dia tata Simoki Mbangu yinzoza banzenza nzoza nsilulu nsiku mumbanza ya nkamva vo nzozozo zitungi dibundu yovo minkwikizi za leko sodiaka bobobena mudibundu kadi katulendi tambula lusaku munuko kadi nzozozo za vanwa nkayulu kwa tata Nzambi na maye matali kolala kobanda 1921 mopaya oyo bakolukilaka esika ya kolala ezali oyo tope esika ya kofanda ezali mopaya oyo azali na lingomba te pamba te bandako wana etongama totonga yango mpona tata Simoki Mbangu ezali bandako mpona bapaya bandako ya bilaka ezali epekisami pardon awa na mbanza na bandako ena oyo etongamaki na lingomba kolalisa bandimi oyo bazali na lingomba pamba te tokoki kozwa mapamboli te pamba te bandako wana tosi topesa yango tosi tokaba yango na tata Nzambe nzozozo za nsilulu tukitudizo nzozeto za ndeka nsalulu ye mabanza momo mena mambi ye meta tokanesa nsilulu mulembo lungana munzaki yevo muntangu ina ya kubikwa mulungana kadi katuta zitisa ndumunu za kimuandako mudiodio di kanukunu kwa munkwikizi wa wonso muleka muzinzozozo bakimbangiste bafuetisisa zinzozozo mpasivo nsilulu zinaza bikulwa za lungana bandako ya bilaka oyo totongi ekoki kolalaka bandimi te bizaleli ena ezali kopesa retard na bilaka po ete ekokisama na lombango nyonso pamba te tozali kotosa te maye ya molimo na yango epekisami na bandimi nyonso kolalaka na bandako ya lingomba bakimbangiste esengeli batika bandako ya bilaka bandako oyo lingomba atongi na bapaya po ete bilaka ekokisama na lombango mumambu momo matadidi nzozozo zitatunga dibundu ye minkwikizi ye bobena ye ntima miambote bo bazei nsasa ya diamu bantu baluzolo lwambote nzozozo zena nswaswani ye nzoza nkaka kadi nzo za nsilulu zena imomo mambu mabikulwa kwa mfumu asalu tata muanda velela mpasi nkanda ndombe kavuluzwa mpasi vo twakatulwa mumpasi ndondo wenavo munkwikizi wa tata Simoniki Mbangu kalendi kwiza leka muna nzozi nako kadi nzozozo tata Simoniki Mbangu dikatumi nazo mpasi vo bobo bakwiza sosi diambu diani bamindele yevo bandombe balembolo minkwikizi ni ya tata Simoniki Mbangu ye banzenza bakwiza leka munzozozo kinumana vo nsamu wazengoka na maye matali bandako oyo lingomba pe bandimi ya solo baye bazali na mitema malamu bazali kotonga na ntima pe batu bazali na makanisi malamu bankwaluzolo lwambote bandako ena ezali ekeseni ezali bandako ya bilaka yango elobamaka na tata molimo mosantu po ete libota ya moto biso bayindo tobikisama
poete tolongwa na pasi oyo azali mondimi ya tata Simon Kimbangu akoki koya kolala na bandako ena te pamba te ezali bandako tata Simon Kimbangu atindaka batonga poete baye bazali koya koluka likambo na ye likambo ya tata Simon Kimbangu bamindele tope bato bayindo baye bazali bandimi ya tata Simon Kimbangu te bapaya donc bakoka kolalaka na bandako ena pardon poete bilaka ekokisama beto bakimbangiste katuleki diaka munzo zina ko tuvaika munzo za banzenza idina bonso budia siku duswa muntangu ya batata kimbangiste tungidi nzo mukati kiankamba kafweti lunda sukulu dimosi bonso nkailu dina sukulu dia tata Simon Kimbangu mulekisa nzenza biso bakimbangiste tokoki kolalaka lisusu na bandako ena te esengeli na biso tobima totika bandako ena na bapaya ndenge esila kobongisama na tango ya batata na biso kimbangiste soki otongi ndako na kati na Yerusalemi esengeli obongisa chambre ya tata Molimo Mosantu chambre oyo tata Molimo Mosantu akoki kolalisaka bapaya na ye. De même, il est demandé aux représentants provinciaux, aux départementaux, aux pasteurs de territoire, communes, mairies ou municipes, aux présidents délégués des collèges exécutifs nationaux de construire des maisons en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, pour y loger leurs fidèles en pèlerinage. C'est le cas, par exemple, des fidèles de la République du Congo, du Lombolo, vos provinces, du territoire, du commune, du secteur, du mouvement, bafoti tunga, zinzo mpasi vominkwiki zimiau, balekanga, bubizidi, munkamba. Bonso bua sadidi, bisikongo, Brazzaville, batunga nzo, balua kilanga, di lombolo kwa collège za onsono, zalanda, mbandu ya Congo, Brazzaville. Et sengami ba province, ba territoire, ba commune, secteur, ba mouvement, batonga bandaku pona kolalisaka bandimi na bango tango inso bakomataka awa na nkamba ndakisa monene bandeko na biso ya Congo Brazzaville bapesi biso bango batongaki bandako biye bandako eye bandimi na bango bakokomelaka awa na Yerusalemi pe bakolalaka esengami donc na ba collège inso elanda exemple ya république ya Congo Brazzaville. Depuis 1921, il est strictement interdit de voler ici en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, c'est-à-dire de prendre quelque chose qui ne vous appartient pas. Voler en Kamba est une malédiction. Quiconque trouve quelque chose, une chemise, un pantalon, une montre, un téléphone, de l'argent, un sac à main, une sacoche, une paire de souliers, un porte-document, etc., abandonné, oublié ou perdu, il doit la prendre et aller la remettre dans les mains du représentant de la ville sainte d'Nkamba, Nouvelle-Jérusalem, qui, à son tour, l'annoncera et demandera par un communiqué ou au propriétaire d'aller récupérer son bien. Tuka munamvu wafunda di mosi yenkama voa ye makumole ye mosi nsiku munkamba muntu kayembanga ko yovo bonga kima kyangani kyokyo kilembolo voa musavo kinkutu mbati montre lami mbongo sakosi Nsampatu yebiankaka nkaka biobio biena vo bivilakanu ye vo bivilidi ngeye mwini bio bonga bio ye nata bio sisa kunonzo a kisalu
Yambanza velela bureau de la ville sainte. Kuna nima bau sibabaka yevano ntangu. Sibaboka yevano ntangu. Konso muntu vuidikima welekyo baka. Kobanda 1921 epekisami awa nankamba koyiba to kozwa eloko ya mutu mosusu, eloko oyo ya yote, ndakisa chemise, pantalon, montre, téléphone, mbongo, sacoche, soulier pe biloko mosusu, biobio bienovo bivilakanu biloko mosusu oyo babosani to ebungi. Yo mutu omoni biloko wana kamata yango kende kotika kuna na bureau ya ville sainte. Na sima kuna na ville sainte bakopesa sango na communiqué pe propriétaire ya eloko akende kozwango kuna na bureau ya ville sainte. En Kamba, on ne commet pas d'adultère. Mes chers enfants, je vous recommande de respecter fermement les 10 commandements, et plus particulièrement en Kamba Nouvelle-Jérusalem. Il ne faut jamais quitter un Kamba avec une charge spirituelle, car pécher en Kamba veut dire pécher devant Dieu directement. Quiconque commet un péché en Kamba ne sera pas pardonné, mais celui qui pêche ailleurs va venir ici en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, siège de Dieu le Père, Fils et Dieu le Saint-Esprit pour demander pardon, solliciter la rémission de ce péché. Mumbanza yanlongo kaba yanganga yevota kinsuza ko bana bame yilutumini lwa diatila muna nsiku yezitisa nsiku 10 mina mia sonoma muna nkanda masonokwa manlongo Biblia ke musungula muvata diankamba Yerusalemi diampa kuzodi vaika yebizitu bya masumu munkamba ko kadibu natini sumu munkamba disonomene vandadisi ya tata nzambi muna zulu konso nduna neti sumu munkamba kadiena lulolokoko kansi nduna sumukini kuna kwankaka ye tombokele kunkamba Yerusalemi diampa dikunda nga tata nzambi mfumu yisu ye tata mwanda velela mulomba ndoloki utambulanga luloloko lwa masumu kansi masumu malukanu kama lolo kuanga ko na Yerusalemi na mboka bule bakosalaka ekobo te bana na ngai na sengi na bino botambola na mibeko pe botosa mibeko zomi oyo ekomama na mokanda mwa tata nzambe Biblia. Et surtout na mboka oyo ya nkamba Yerusalemi ya sika kolukate obima awa na nkamba na charge ya masumu pamba te soki omemi lisumu awa na nkamba ekomami liboso ya tata nzambe pe na likolo oyo nyonso amemi lisumu awa na nkamba ezali na pardon te bakoki kolimbisa yango te bolimbisi ezali te kasi oyo amemi lisumu epai mosusu pe amati awa na Yerusalemi esika efandi tata nzambe nkolo Yesu pe tata molimo mosantu mpona kosenga bolimbisi ye bakolimbisa masumu na ye kasi masumu yanko ekoki kolimbisama te yo yebi ke oyo ezali lisumu osali yango na nko
ata osengi bolimbisi okoki kolimbisama te. Mes chers enfants, je vous rappelle que toutes ces lois, ces règles, ces commandements que Papa Simon Kimbangu avait enseignés, instaurés en 1921, étaient devenus la tradition, la discipline et la doctrine kimbanguiste. Bana bame ngeti kulubambula moyo yovontima nsiku ye nsiku dusu za Tata Simoni Kimbangu kalonga yesikidisa tuka muna 1921 biayika fuka yevo bifu inzitusu ya beto bakimbangiste. Bana nangai nazali ko rappeler na bino était mibeko pe ba instruction ya Tata Simon Kimbangu oyo ateyaki na 1921 yango ekoma bizaleli na biso botos respect ya biso bakimbangiste. C'est pourquoi je demande aux kimbanguistes du monde entier, aux sympathisants et à tous celui qui souhaite venir en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, pour prier, pour travailler, pour apporter des offrandes ou pour chercher la guérison, il est souhaitable qu'ils puissent d'abord connaître la vraie nature sainte, d'un Kamba Nouvelle, donc la véritable nature sainte d'un Kamba Nouvelle-Jérusalem, pour qu'ils puissent se conformer aux lois, principes, lignes de conduite, règles, commandements et recommandations, afin que vous ne puissiez arriver en Kamba en promenade sans solution, c'est-à-dire sortir vide de la ville sainte d'un Kamba Nouvelle-Jérusalem. Longo landila mina yensiku nsiku dusu nyankamba Yerusalemi diampa mpasi votu wa lembo kwiza yungani mpamba munkamba mbanza ya nlongo yevaika moko mampamba yango wana nazaliko senga na bandimi kimbangiste basympathisant batondi minduti nzila bapèlerin baleki nzela pe bayebanso balingi komata na Yerusalemi pona mabondeli kosala misala to pe kobonzela nzambe na bango to kozwa lipamboli libikisi esengeli malamu koyeba mibeko ba instruction ya nkamba Yerusalemi ya sika po ete toya na mobembo ya pamba te awa na nkamba kozala ba touriste nkamba ezali mboka bule esengeli te ete tobimaka maboko pamba. Voilà pourquoi, mes chers enfants, j'ai souhaité vous rappeler toutes ces recommandations directives, lois, principes, afin que vous ne puissiez plus être en dehors de notre cercle spirituel. Puisse l'Éternel vous remplir de toutes ces bénédictions et que vous abondiez en sagesse et en bonne œuvre. Paix et grâce dans le Seigneur. Dieu ituku banabame ilubambudi ntima munsikudusu zozo za onsono mpasivo lwalembo katuka mutenta dia nlongo dia velela ditwa silwa yangonde ntina bana nangai na rappele na salibino rappel ya mibeko pe ba instruction nyonso po ete bobima na mboka oyo ya bule te na kozanga lipamboli mboka bule oyo bapesela biso promesse bika nsambu za mfumu wetu Yesu Kristo yezola kwa nzambi wa sedi eto untwadi wa mwanda velela bia wokela mubeno muna owu waluzolo
Luambote. Fumolongo signé Simon Kimbangu Kiangani Fumolongo. Amen.